enim say Kennedy Agyapong e dey abeto abonten say or per se odi omane so which means say or per se your president na ni campaign ni mu ni ade ye say wa campaign ase e ma enam sa nwoma no sunti adwen or the buy say or per se your president inti NDC ni NPP for aiden egu ni campaign o mu say ni djuma na ni na so no o say na be mu ngu ni ade na campaign mu a na Ejako a oye Kumawood actor so e dey beto abonten say obeboa Kennedy Agyapong e ma na aiden na di nkunimti me no wo kase Ejako aiden ahye the campaign na se a oyeden oboa Kennedy Agyapong me wo video bi wo me pese ye ko share video ne ba na ye ba ye be kom esuko because a day why you sure say be a chair DC New York and as Manhattan. So that's ain't or no till Los Angeles who say name and name be but or Ben pursue who say ampa yes be training quaben or first yinsa a quaben or faso who turns and quaben so no faso tongue na ye na ye na the fofro as I say a bo ye dear who they will your coach who they will be a choir who is sending na net dan but in the past them we no so no stop so ko fufu edom enya sem to say amanfo afi sini no na yeso ye ho odin a Ghana fo mpai bo eta ye chi ye tie ase die me di kan ma obi ate ase say mfi minu ntem die say movie ni say gina dodo ayade ba no de ye di kan di aba water writer yes ade ba sa Honey Jones TV ni ade no nya sem ketwa afi kura na tete mo fra so peja ni die nyina ni yasa de abehwi nti e ade a sineni be sa peja amanfo ni wa channel a obetimi aboso man krofo akọ me wo me channel ho me o hwehwe mi a official Dr. Jeko obenya me ho ana oko Instagram so a ana so obenya me ho oko Facebook so a obenya me ho ana Jeko TV so titi mo fra TV so ubenya me ho ade a ko na be ho sometimes dodo no aya na ye de live band na ye de egu so sinini de ye boaboa ho ye de ba ye mo pe na me ye se mo nim se na emete me de we pe de sebi obesere na osade be kwa dwindwim na odi bi aba obra se de be ya sebi obi ni mo obi kire ye no kona mebusa ne ma mienu last year your ball match o share penalty and then so o share goal now your footballer na there be me ball de mi sanu na me nipa me ni mo bona me ho ha but na me nimu ahoden ana ball so ni simadwosu o hwe kumase amukuma stadium simasa so ye na ye gi ho to enti edi agro Star Night Club wa stadium ni to da na adwo no ho ni edi kwa akwan ye bobo ball kakra yesusa ni nyina titi odi me du nati no ana de odi mati na chese onim bob pa but wantimi amfanye na adwuma sa ata mo ne na ne kobo no ne profo bebre na mboboboba o wantimi amfa no anye o madwuma bia na nya ho na nya mese memfa opeso ade me fa acting music comedy na amano so ene okay Agya ye be da was lastly why Honorable Kennedy Agyapong I feel the why Jemu match say nkofo convinced because 2016 one na we man na Dubai o sa se ukofa Honorable Emilia Kennedy ohine Agyapong ni sebio mekanokre na mekanokre na obesomu a odi som nsomu a fa kwa adwundwum e kire obeti ase nipa ebegina se yento omso abane nyina no obi aye MPP ni obi aye na family but adu mra ese so ma we discipline yeden ebe mu kuro mu twan ni ma ahoho so bansra hwe okay ahoho bansra hwe a me no mi adwuma bi frida sika bebata abrante benya bi ahwe na ta so oye bibia obi betobi ye ntade a yeto yehye ye kente ye betobi ye kente ye dibi beko ya hwe ne ye betobi ma se bi wo mu ye adwuma botire ni ade awowo beba behwe se de ye ti wo beba be ye bi sika beba to be an ni di tourism you know okay me papa sana Dubai for the year oye pe ohine ase oye ne san free asase na se a Dubai be de ye sisi tall buildings in creating so yemfa ya chengu so hotels
restaurants akese adan no yenye ni kunkuru fefefe nkanation nti ubonza Ghana ni asese sika $10,000 $15,000 obi su di bi no mu nyina ko ekohwe Dubai say sika nyina ode beto niema ode beda hotel wo gya na Dubai kuro nti e basa Dubai no bekoso na kwasi ampofo di eti onim say yenye ni etie yi na yi ya eye mayankasa papa ni dream ode tena bruchire ni Jersey ni ade a afi ode be Ghana mu anaso ode be gua politics mu 1992 say 1991 1992 no ni ya wo ye nyina kire se oman da na koma so hwe obi obeye fie ye asem hye a otimi su ken mu bo hu no yi handkerchief o pipe na ni su because ade na yefita o pese o ye ni tuntu on ti ase enyuma wabie se nko betimi di se enyuma ni nyina ko ni kurom dompe asen dompe na nka woni dompe mfo nko a na so si Ghana fo nyina ye ne die obiebie enyuma me no ka se enyuma na 8,000 people no wafa won wow still factory a woyi onyenyi coastal kese biggest one in West Africa one na ebe top onyenyi obefa 1,000 adoye a woyi oko 37 na sakadio ayi center ya woyi minia obefa 40 capacity oba wo si there be swaman yenyen $86 million nka entimi chechere adwuma bi ma no ba wo si Ghana fo nti nye dompe mfo nko na bekom so bi yare a ese yede nko no kodi ayare fe edwe ni ji ni trimu polo kire se opese kuro no esesa na brantie sebe onfane nse ke obi ade ne na ne nkwanta na kina otwa na bra boso oso bo ata so anya bia ma yire no ma obi oni bi so watimi abo an nti me de me kasa kire delegate se ebre na so de ani ehu ye di hu adanse bre na so mo bia na daw ye besi so a nke ye hye wo ma nya koto wa ba ne ma Canada ohina Agyapong oti abrabo na se oti business na se oti adwuma ye na se nipa ba akofo se ye numu a aban betimi afa ba akonifa ya kanyina ye businessman so obi bebie na adwuma filling station obi company bi no afa nipa kakra no afa nipa kakra we be fam bi na economy ne ko na ba akofo afa 8,000 obefa 1,000 account 10,000 we ni botom sika kira o say ye de o man nyina sika ne hye ne saso mi adwuma wonim nani so bebie enti na me de ma koda na ma bompa ye na ma hunu say Kennedy ohina Agyapong ba ono so ye MPP betimi ye de o man Agya oho dom I say Alan Crawford Dr. Mahmoud Baomi and Crawford omudon wo for time real debe nipa mi enu tumirika ba ku ne di kan Alan me penasem penasem makochia ne pe o dia say ba mi me penasem o mu nyina ye party for ma bata kunya to a ye de be prepare o dia say enti delegate ni le be kire say the person ye de ko but the me can say ye be si so a ye hye o ma me kura me dina ye be si me so a ye hye me ma enti ye nkan ko you have been disappointed there be ye nkan continue there ye mu ana Kennedy Agyapong na so ye delegate me kasa kire kura to aba no fa the legend ma ye na wase em say ebe na obu akire there ayema yi kakra na kire say obra 2016 nyina no am say nipa ma okra de yem ko ho o de sesi ya de sesi ya de tell me so me tebe kakra o de sesi ya de me say sesi ya de me say yemwa na Kennedy ohina Agyapong ba hwe asema America no e ma de bi am fa ni ago na papa ne consistency for chairman for communicators with yetimi friend ya obi pe call credit kra I the agree na so the information ama na say aka simbia for ya na den enimo aban ya ye no eni nkrofo kurum communicator bi no e dey nti do say gu na chi omo ho dawuro ana won twa kra ma beto abontin ma obi hu kire say obi etia baabi sabi odo so ni 2 cedis a wa kobra odi bedidi no onfa no so nkonko ye adwuma na onfa obi lidi na obi nkobu ana za ne mani za ne no form
yes intino ama o mo no dodo no a eya woni ne kasa a wose abato okra de nka onye de nanso umpe ni asem kura ye bo no hwefom a uyem hyew esese ye boa na MPP no na me de hu ni se nei obetimi asesa Ghana because we chini nkurase niema Kufuado ene MPP aba na ye no ano odin papa esa ya de bi ebububom nti nipa ehunu ene se bi ahokyere kakra ba ye no nti no nipa ehunu but that no make say eh se papa oye adwuma ti ye ma MPP fo no nto aso na niema omode omonsa keka Kumasi International Airport ene Buanka Ilam Port ompese omoye de omoye ye no afrawo togo mem enyi ade takrade enye masa ye mo amamunyi. Then I say the legend. You wanna muntu binti. Abusia inti video no ene ya kwashaba no on say interview no no mu bisa say Alan Cash Kennedy ene bawumia why ena obe support no ana say why ena o say obedi NPP so ena ono ampo so ka say Kennedy ene wo say oyede obedi enkonim ana say obedi akwanya no so mekasa obetumi de wadwen kire aba wonso betumi de wadwen kire aba say Kennedy ana say bawumia ana say Alan Cash and there was oyede obedi akwanya so obeye the president of Ghana oni na was say obedi so a meso say the wadwen kire ebe to comment section na say media ne akua be no one like subscribe na share efamami makrab